guys, welcome back to my YouTube channel. It's Aira. So guys, hari ni kita akan bermain game. Apa game? Apa nama dia guys? Mobile Legends. So, tanpa buang masa, jomlah kita start. Okay, saya kejap Okay, Aira kadang-kadang je main sebab salah, tak tahulah kenapa. Ready, go! Sekejap Sekejap. Ready, go! Okay, ni tak ada apa-apa. Okay, jadi okay. Tanpa buang masa, jom kita main. Okay, kawan kita semua offline. Jadi, okay, ni apa ni? Okay, kita rank warrior. Okay, jom kita start main. Okay, tak apa. Okay, sorry bising sebab hujung tu. Okay, sorry je. Okay, jadi daripada apa tu kita punya friend dia. Okay, kita punya friend dia kata suruh apa tu main game ML. Dia kata tak nak Roblox, main game ML. Okay, so okay, tunggu kejap. Okay, kita hanya ada ni saja sebab kita kadang-kadang lah main. Okay, kita tak suka kalau orang tu sama dengan kita. So, saya rasa yang Aira nak pakai maybe sebab dia orang tim Malaysia dan Aira okay, ada masa cepat. Aira rasa Aira nak pilih Hanabi boleh tahan jugalah. Okay, so Aira dekat bahagian ni. Okay, ni last scan. Okay, kita nak macam orang lain punya tu, tapi tak. Okay, ni daripada saya punya apa tu fans. Saya punya fans, kalau siapa suruh saya main ML tu, subscribe saya, like video yang ni ya. Okay, ni semua tim Malaysia. Okay, kat sini ada set Thailand kan? Thailand. Okay. Okay, kita tunggu. Okay, semua dah 100. Siapa yang 99? Okay, 100. Okay, semua dah 100. Welcome to Mobile Legends. Dah masuk. Jom. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Higambana will guide the Dengar lost bunyi souls. ASMR. The moon is my best companion. Wow, dah upgrade ke apa? Okay, kita tak tahu sebab kita jarang main. So, kalau nak dapat musuh, kita sorok supaya dia tak nampak. Takut sebenarnya. Fixated on winning. Kita buat Not secara anymore. senyap. Kita menolong. Wah, kat semua dah ada. Kat semua tempat tu ada musuh. Understood. The shore is never as far away as it seems. Kita apa, tak ada musuh lagi tenang. Malam. Ingat tak apa, lanjut lah. Okay. Guys, tolong my minions, tolong me please. Okay. Kalau kita kalahkan ni, kita dapat berkili. Tapi Higambana knows what I deserve. Kalau dapat musuh lagi, ni pun baru shit kita dapat yang ni. Okay, apa? Cepat. Alamak, okay, sekejap Okay guys, nampak tu ada musuh. You don't need to reach the pinnacle to bloom. Hanabi. Okay, barulah kita. Kejap.